ساعت کی بره ام سر قبرستان بو مگنجه کی دفن کر رب العالمین رحمه خلی کی عفو مغفرت بکه جوی مرنه هانه اب آیتک مخوانجی رب العالمین دبی از وجه آخر یعنی من وجه آخر درست کر پشت آخر نقطه کی آف پرچه کی گوشت داوی هند بن زاروک تین دنیا هانه داوی هند بن گنج ظلام بقوت داوی پیر دبن اختیار دبن لی هنه کی گنجن بچوکن زود مرن رب العالمین دبردا جواب و درس و نصیحت کی دمد و گلو عباده گلو انسانا چاوی خو نگرن گوی خو نگرن چاوی خو فکن جارنا زاروک کی بچوک دمره جارنا ظلام کی 8 سالی دمره جارنا شخص کی عمری 5 ساله دمره جارنا 20 جارنا 10 جارنا 5 جارنا 40 یعنی هر عمره کی رب العالمین جاره کی رحیه کی دستینه حکمتی وی چیه هر کس عاقل ته سر خو چاوی خو فکه يعني أبي جنج وقت كو جنجة كي دمرة برابجن يا أجي جنج بلكي أجي بمرم أبي اختيار برابجن والله يعني واختيارك من أزج بمرم زنجين وفقير جنج واختيار ميروجن هركس بشكل كي جوان مرنا جرم درس وعبرت بقرن هر ثانية كي كو أمر في دنيا هانينا هر دقيقة كي أمر حياتنا خدا شانسة كي دايته بلكي تتوبة بكي بلكي تبزفري مرنج اختيار راننا مرنج فقير راننا مرنج جنا راننا مرنج نخوش نساق راننا هر کسی رايه ساق و نساق زنگین و فقیر گنج و پیر هاوین و زفستان اوروپا و آسیا فرق ناکه روژه کی تی بمری تی کینگا بمری تی ویجی نزانی رب العالمین نگوت یا ایلا گر عمری و با 7 سال از رحی و بستینم نه جارنا انسان گنج دمرن جبونه گنج عقل بگرن 5 سال پاش توبه نکن برای رو توبه بکن فقط بیان نخوشی کامه ام جو گنج خراد بیت گنج مراقه نکه هجا جمرنا ترا 5 سال مایه گارانتیتا چیه کیوی خبر دانشترا گوتیه تی 5 سال حیات بمینی او خدای کو حیات دایت 5 سال به امریا ویت کی معصیه ویت کی اوج صبرت که صبرت که صبرت که صبرت که لی روژه کی شانس نده تهیدی روژه کی بجا تمام بس هیدی از چند سالش ترا صبر بکم نه روژه کیه نه دروژه نه ساله که نه 10 ساله 5 سالم لو صبر که گلک جمع عمر ما 5 6 سال جاره که امنات جامی المج ناکن نه عیبش مرا اما چواش بی خدای مازن را بجی تمکی جنت اخو او ریان الجنت نه یعنی ریه مرش هم نکانش خدای را بیاجی بجن عیبش مرا ياجي مسي قرش زكاتك بركي داي امنت اخو خديت كن تنكاري منت اخو خدي بكي تهر منت داري خداي تمجبوري توبه بكي دري خدي دهري تنتيجي خدي زنجينه والله هو الغني وانتم الفقراء خدي بجا الزنجينه من فقير والمحتاج منن تتوبه بكي اشترى باشا تنكي اشترى خرابه قالوا جماعته قالوا انسانا هر گنجکی هر اختیارکی هر جنکی هر ظلامکی کدمره درسکی اجمرا رب العالمین بهم عمره تدریش که بنام فرصتکی دایته تتوبه بکه او چو مر کو عملی صالح به چو نه صالح به دفتر هات گرتن پوشمان دبه توبه بکم ولكن اف شانس یعنی تنه اما شانس تهیه روجه چند جاره عمل میشتن گلو جماعتی گلک جارات 7 جاره که روژا جمعی امد چن حتی امام فقیر خطبه خلاص که ام چعوی درد خن تماشای صحت خود کن تماشای وید کن ایدین کار خبر بده مبارک تو مجبوری خدای تو منت داری خدای شکر خدای بکن که امام 10 دقیقه زیده تدمال خدای دا دایه سکناندن خیرش تراته نمساندن اود به نا پارک آمد چو از ناکجن بله تهانه ترین آمد چو براترین تهرا براترین تا دنیای نچه براترین تا جنتش دست ده نچه آ دنیای زرارت نه کت ترین و اتوپیزا دنیای آخرت بکوی اوش ترا زحمته تنگجی تیارا کتابه جنت مالا تخرابو برکت تیاری دنیای هر زرارت نه تا یک حدیث یاری اما تیارا کتابه جم خداش دست تهرا وی وقت تنکاری تشتکی بکی قالوا جماعت مزگفت ما والنا توبه کروخی مکیمن ام منت اخو سردال خدای داد کن ام مجبوری خدای خونه ام گره استی خوش خدای را خوار کن ام گره توبه بکن ام گره تشتی راست بکن و ام مجبور جرابی خوشی بخوازن خدای نمحتاج ما اویاش بیروا نکن
مرن ببیا و ناسکنه ازرائیل نابجه فلان کس کین قد خوازی بمری جاش مرا بیجه از حاضرم نبکی فهمه ازرائیل رب عالمي كينجي لمبا صور البرنامج ما بيخص ازرائيل ترحيتا دستينه قد يتشو خلاص خبر اشتراته خبردان كمشهورة بلكي نراس بجي ليد بيجن حضرت داود عليه السلام ملائكة تدبي داود وقتك ازرحيتا بستين وقتا ويهاتيه دبي خوزيتا خبرك بدانا من مزانبونا دبي خبر اشترا قالك شان ديه وخبرتا كينجي مراشان خبرام جينينه دبي بابي تلكويه ولا بابي رحمت كر مامي تلكويه رحمت كر خالي تلكويه رحمت كر جيراني تلكويه والله وانا مرنه اف خبر ابد به از بشكل خبر دم انسان اناي من درت ناخب نابن داود آية اشتبه ذات مواتنه دي بابي تا جيراني تا وهوالي تا دوستي تا قاوك او دمرن او خبر اشترا وكيدي تشت خوازيش خداي خو اما مع الاسف اف دنیا و امتدا 5 سال دمینن ام جبونی بی دنیا بشو و برو کار دکن او آخرتا کو ابدیه دائمیه کو رب عالمت لا يموت فيها ولا يحيا تدا مرمتنا هيدي جبوني وی حياتانم کار و خباتا کی ناکن انا جامعه و درکتن شو حسابکی بکن جاون چند دقیقه چند ساعت چند ثانیه تشتکی جبونه خدای کریه تشتکی لمج هیتنه روجي هبو تنبو دعاكي هبو تنبو سجده هبو جبون خدای تنبو تا دست خو بلن که خدای خود تشتکی خواست آن حساب کن روی چند دقیقه مش خدای رات کن ان اوه مه مسلمان روی صحتکی ان اوه مه مسلمان دین دار 23 صحت امتدا کیفا خود کن ده اینجا اوه مه به دسمج و بلمش سال جارکی او شن لمجا عیده یا اجی ده جارا او جی کو الفان الاوروبا كشمو يكشم بدشن وكيدي نوا دشم وشسم او جناچن مزگفته کا عبدي تياتش خدای ترى قالوا انسانا داويه ممرنش بيروانكن انها ما چند قبر كابراوي گنج خو ما كربنو اخا هانه اخا سرما اخا شل ما تونكي اخا بتسري نكاره دركويدي درناكويدي ما پريج ندايكي ما خوارنكش نكري ما جلكش ندايكي ما چوي شوشت چند مترك كفنكي سبي قماشكي سبي جيبا ويجي بريكا ويجي تنبون تنه خلاص ثروتا تهبه كنت ريا خديدا نبي ثروت فايده نادته صد حبزاروك تهبن كل مجو عبادت و ايمان وانتنه به فايده نادنته تسروك دنيا بشونا بايدن دا ايروك ام سروك دنيا بنكم بمرن فايده نادمه الا من اتى الله بقلب سليم خدا وهذا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم روجك مال وزاروك فايدة نادن قلبك باك يعني إيمان فايدة دته كان إيمان إيه والله إيمان تنا كما تنا لمن نظام ويزي أنا بمرم تقول خي عمري من بحفتي صال زي توبة بكم إيه حفتي صال دا تيش توبة نكر قالوا جماعتي تشتكيش بيروانكن أو إنسانكو حيلال خدي بك خدي حيلال جلدك دبي ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين او كسيكو بخدير الراس نبا خدينا كنسيبي ابيكو بخدير راس بخدات كنسيبي ام قالك جراد ما زي توبه بكم لام دروات كنا ام نراس خبردن لو ما خديت توبه نا كنسيبي ما لدمك ام راس من خديت كنسيبي ما حديثك هي جوار بیا بيجم كو انسان نيته راس بخدات ديكي صحابه كي نود به مسلمان تيجن پیغمبر شرکی دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام که شهاده ویتینه قبول که اوجا قینکی غنیمه مال حربه دبی اویاجی پارته بشته دبی نا یا رسول خدا اجبان اویا نبوم مسلمان لبیت چما بو مسلمان دبی جبان که دریا خواهده ده اشرکی بکم سه موزانن تیره که آلوره مبکه و ابمرم اجبان اویا بوم مسلمان پیغمبر گوته این تصدق الله یصدقک تو بخاطر راست به خدا بکن نصیبته چند ساعت در باس و شرکی دنیب چوچک چه دبه سبحان الله تیرکی داویجن آلورید که و پیدمره شهید که و تیننجم رسول خدا دبه رسول خدا والله جامعه ما رحمت کر تماشت که تیر لبراکتیه دبه صدق فصدق الله صدق الله فصدق الله معه بخدر راست بو لو ما خدش کر نصیبی وی او راست گوش خدر لو ما خدای عالم کر نصیب امام دروات کن ام نراست بیجن
إمام وقت نصيحتك يدك الصبح حصار حبهانه وحجتك أمد الدين الفقير إمام بجان أنا لمجنك أنا حيلا سرت فرزنا بريام حلال يتكن فقط كامت كان حلال خده بكن ربي عالم دل ما زانه دجادل خبك عبد من شد له تدهيه چه شيطاني چه دلو تدهنه تذكاري امام دي سكناندن جماعات تذكاري دي سكناندن تنكاري دروال مبكي خدا عز وجل توبه بك نصيبه ما عاقل بدا ما عمره ما مايل سر ايمان بك نصيب ان شاء الله عاقل بدا ما كو ام توبه ودرس شهر مرنك بقرن اف حياتك خدا دائما بشانسك جبون توبه نبى سببك كو گناه مزيدب رب عالمه حياتك سر ايمان بك نصيب مرنك سر ايمان بك نصيب ما ان شاء الله اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق أما بعد اتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والعلانية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في حديث يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروا القبور فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة صدق رسول الله فيما قال رواه الإمام البيهقي شارع برود لبروفة سير فشت أورنا أف إسلاما بروفة سات المسلم دار فوربت أوغوت البيغرافلسر بسوك قبور فور دوار نوان تراديشونال فرا كفر فرا فور إسلاما فور أوغلام مدن وأتر بوستارت نيسي دما إسلاما أتر بو بروفة سير نو دركان بسوك ألا يا أنبا فالر أو بسوك بيغرافلسر فور دي نور داره بسوكر دنت یا داره وت دنیا ار اینگنتینگ نور دنیا بلیر اینگنتینگ ده بتیر آخرت alt بلیر alt o dare skal begynne å jobbe for akhira inshallah. Det er som profeten sier, og jeg anbefaler av og til å besøke qubur, begravelse. Av og til gå til dem. Hvem er de? Hvor gammel er? Når de er de unge, barna, 60, noen er en dag, eller noen flere timer. Det er sånn. Tenk på den, og du er på livet, du har sjans, du kan gjøre tawbah. قالوا بسلمان پیغمبر و هاد صلی الله علیه و سلم به مجوره گوت بو سردان قبره نکن سال عول داد اسلام دا پیغمبر جبونه کن کی کلتر و عادت کا کفر رابه تشتی اسلامی وره پیغمبر گو نچن سر قبره و کا کافران نکن حتی کو سیستم کا اسلامی تازه هات پیغمبر گو مجوره گوت بو نچن لآن هر سردان قبره بکن خیر یا رسول خدا چته ده تبجه تزهد فی الدنیا دنیای جعبه ودا بشوكت که به قیمت که هر تماشا کن وان زنگین و کتبنی آخر دانه آخا کسار تشتکل دوانتنه مال و ملک وانتف مایه سردان قبره زیارت قبره بنیت عبرت بنیت درس تماشا کن دنیای جعبه ودا بشوكت که و آخرت خبیره ود به از جبان آخرت خود چه بکن مش آخرت خورا چه کریه زيارت بكن قالوا جماعة الفان دران كي قبرتنا أنا هذا جانا بنيتا عبرت تماشا كينغا مريا كينغا تشيبيا عمري وان صالي وان برابات درس ايش عمري ما مصدر هنا ايش ما بتشوكتر هنا جينج هنا اختيار هنا تمرنا زنجين هنا فقير هنا كاسكي تشكي بخوران نبريا ام جروكي بمرن تشكي بخوران نابن انجاخ بريا ام بمرن ام تشتكي اخرات اخرى بشينن مي وقت فايده جوارا هي وكيدي فايده تشتكي جمراتنا خدا عز وجل ایمانکی بده ماکو امتکار من بریا مرنا خوش آخرت را تشتکی بشینن حساب خویا آخرت من کی خیرات اخنکه وکی دیو که ام بمرن کس که جمارا ناش نبیاش بیروانکن رب عالمه بکن نصیب ام خیراش خورد بریا مرنا خو بشینن اول دو مجهین که مسلمان جمارا دعای بکن مج دعای خو محروم نکن اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجمع شملنا ووحد كلمتنا وانصرنا على من عادانا اللهم إنا نسألك حياة على الإيمان وموتا على الإيمان وحشرا يوم القيامة تحت لواء سيد الأنام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيم الصلاة